Ngitshwile bonyana sibuye umthatha phasi komhlaba uyalingana uDr Mkhulu bona eze lapha e-studio azokukhulumisana nathi. Dr Mkhulu siyakwamukela kuKwekwezi FM. Katsheni angibingelele bonke abalaleli beKwekwezi FM la ifinyelela khona uyena lo umbelambela noSikhove Salamba sahlamehlaso lapha kwaMhlaba yalingana ezweni lamathonga. Sithe thina ezinkulu lezi ndaba Mkhulu azifuni ifoni kuza kufuna ukuthi ube khona lapha e-studio. Umkhulu yena usebenza ngokuthwalisa. Uvele lapha ehlelweni lethu lendaba le-SABC Cutting Edge ukhuluma nombiki indaba wethu Siphiwe Linda lapha ebewuhlathulula khona ngendlela nina nisebenza ngakhona. Angene egatsheni ngiyawuza umbuzo inkulumo engiyikhulumile leyo ke mina kakhulukazi ngeke ngayiveza ngathi ngisebenza nogogo ugogo bekayisangoma. Uma eyisangoma ugogo ngayeka umsebenzi ukuthi ngibe yisangoma ngakhetha ukuba ugedla ke inyanga umuntu ongathwasanga loyo umuntu ohamba landa izinto zakhe zibuye zizomenzela lento esuka ayidinga. So ke mina ngisebenza ngokuningi but engazi ukuthi lokho nginamandla kokho ukwenza izinto zabantu umuntu mayefika athi hayi ndoda ngifuna ungenzela into eso ngikwazi ukwenza leyo nto leyo. Hayi ukuthi ngiyathwasisa noma ngithwasile ngiyisangoma kunomehluko isangoma nenyanga akufanana. Isangoma ngilese sithwasileko igedla ngileli elifunde imithi lifunde imithi yes isangoma sithwasile gatsheni sona sihamba siyodla amagobongo sishawela izigubhu sisenza into aso yonke sesigqibe. Ugedla umuntu olanda izinto zakhe akwazi ukuzithuma ezenza leyo nto kuphela. Bayafika Mkhulu laba abafuna ukuthwala kuwe laba bathi bafuna ukureka bafuna ukuba nemali kuwe ubenzele imfanelo zakho. Bayafika gatsheni bayafika bahlukahlukene bafika ngokuhlukahlukana kwabo umuntu uyazi ukuthi ufuna yini but nje most yabo abantu abafuna ukuphakamisa imisebenzi yabo amabhiziness wabo vele ke ayikho ibhizinisi ongayiphakamisa ngomoya oyingcwele isithwalo angeke ibhizinisi uthi ngizokhuleka kusi business lami namhla liphakeme bengithandaza the whole night liyosaliphakeme vele kuyisithwalo ukulanda something ezophakamisa umsebenzi wakho. So ke abantu abafika abantu abanjalo athi umuntu hayi no mina ngidinga ukuthi ugcwale lapha ibhizinisi lami so isithwalo sonke leso ke iyona into nje oyenza ngomthandazo. Isithwalo leso Mkhulu asihlangani indawo nezitho zabantu asithanhlangani indawo nokuthi mhlambe kuyokuthathwa ukuthileko emntwini. Gatshena angeke uthwale ngomuntu awuthwali ngomuntu ngivezile ukuthwala ngomuntu ukuthwala ngomuntu angeke kuze kusebenze angeke kusebenze. That's why sithi ngithi ngivela ngithi umcebo wegazi awunampumelelo umcebo wegazi awunampumelelo. Umuntu mangabe uthwala ngaye bathwala ngokumthebula mhlawumbe umthebula ingqondo asetshenziswe ingqondo yakhe kuyabukeka ke nakhona hayi ukuthi uthwala ngomuntu wangaphandle. Isithwalo engisaziya kusona isithwalo sokuthi umuntu uzombulale isithwalo sokuthebula umuntu ingqondo into eyenziwa emafamilini namafamily uthola ukuthi kuyabonakala lo mntwana uhlakaniphe kakhulu la ekhaya uye futhi ohlakaniphile and uyaziwa la elokushini ukuthi uyo smart kakhulu lo mntwana uthola afunda right afunda aqede mayeqeda lapho kubona nimbona ngathi akasaphili kuthatho lengqondo yakhe kusetshezwa ngayo ke la ebaleni mhlawumbe kube na one noma kube nobaba noma kube nomama ozophakama la ekhaya nimangale lo mntwana kade bright kangaka right kangaka namhla kanti kwenzakalani kuyena wathwetshula lengqondo kwathathwa nalesithunzi sakhe nalengqondo kusetshezwe ngaye ke naso ke isithwalo engawe ukuthi siyenzeka kumuntu kodwa kepha ukwazi ukusenza ngomuntu wangaphandle usenza senzeke emndenini usenza ngomuntu wasekhaya hayi wangaphandle. Umuntu wangaphandle ngeke kusebenzele ngoba unedlozi lakhe umuntu nomuntu unesidalwa sakhe unedlozi lakhe. Mkhulu uthi namathuna abantu abaleleko bayakhona ukuthi bavuswe uyakhona ukuthi abantu abalele kubavuse bazokusebenzela bakwazi ukukuphakamisa lokho ke Mkhulu kusebenza njani? Gatsheni njengoba uye uzwe nawe uzokhulunya emndenini ukuthi uyakungeniswa amadlozi ngaphakathi kwekhaya kuthi hayi ugogo uvela ngephupho uthi uyagodola ungaphandle ufuna ungena phakathi kwekhaya labo bantu suke baphila so kukuwe ukuthi ubadivethela kuyiphi indlela ofuna bakusebenzele ngayo. Uma kuthiwa nje hayi kunomsebenzi lapha esibongweni sakasibani namhla kungeniswa abangasekho
abaphuka bakuthola ukuphumula bavela njalo ngephupho kuthiwa hayi umkhulu uyagodola ungaphandle kwekhaya isuke vele afika ngokukamoya so ke kukimi ukuthi njengoba ebuya ngephupho kimi ngiyamthatha ngimguqule ngimthebulele ekuthenini angisebenzele into eyenzakalayo leyo ke into ke nami eyenzeka kimi engayenza kimi ngoba bengibona ukuthi ugogo mabuthelezi laphalele khona everyday uyakhala ngephupho uyakhala uyagodola ngathi hayi ngoba egodola kabuye ngimkhandela indlu ngamkhandela indlu engasuka umphansi ngathatha ithuna ngalifaka phakathi endlini ngavala umlomo wami uyagodola nje ngimakhela indlu mina indlu yakhe inkulu inhle ngase ngibaguqula ukuthi abangisebenzela babezidalwa ezinhle kimi babe amadlozi amahle kimi umuntu mangabe angaphandle egodola avela ngokwephupho akeze akunanto Gatsheni angakwenzela yona akunanto angakwenzela yona kufana nokuthi uma ushisa impepha ukhuluma emsamo ukhuluma nabantu abangeke baze bakuncede ngalutho ukhuluma ngabantu abangeke baze bakusiza abangeke baze bakuphendule futhi bakuzwa ngoba nawe ubayekelele ngaphandle so yiko ke ngibangenise phakathi kwekhaya ngavusa umuzwa kaMabuthelezi ngathi angibakhele lapha indawo yabo lapho kungahlali khona umuntu emathuneni kepha babe sebangisebenzela ke nami ngibaphendule babe abantu abazongenzela yonke into engithi ngiyayidinga mangikhale kubona futhi abasukume ngokukhulu ukuphuthuma even nalo kumsebenzi wami okulapha ngisebenza ngayo gogo ngisebenza ngabo labantu abalele ngoba uma ngiqala ngiyongena kule yandlu ngibikela bona ngingakayi kulela amadoda engabalanda ngiqala kule ngiyobika lapha ngisho ukuthi hey gogo nangu Gatsheni sokhona u1 no2 no3 ikanjalo inkulumo lamadoda owalanda mkhulu ibhodi lakho lapha lithi ungibaba ka Mashilami ubaba ka Mashilami yes uthi maye kumnandi ukuloya Gatsheni ngiyakuncoma lokho ngiyakurecommenda ngithi kumnandi ukuloya mina uloya uphumelele ungahlukumeza abantu ohleli nabo endaweni bajabule ngithi kumnandi ukuloya uloye uphumelele kuze kuphumelela nabantu ohleli nabo lokho kumnandi hayi ukuthi uloye gabi abantu ohleli nabo bahlale bakwenzela ama striker everyday ngokuthi awusiyo umuntu oright emphakathini yiko ngithi ke kumnandi ukuloya ngaloya kahle mina into zami zangikhanyela nabantu engihlele nabo bayakujabulela ukuhlala nami Mashilami lo nguyelo osebenzisana naye mkhulu wonke umsebenzi engiwenzayo nami ngikhuleka lapha phela angithwasanga angeke ngithi ngathwasa isikhwama engane kwasona lapha engathwasa khona angithwasanga ngaze ngishayelwe emnikhuphu ngalanda amandla ngazobeka phansi nami ngiconsulta lapha nami uNkulunkulu wami omkhulu yiwo lamadoda engikhuluma ngawo mangithi khona Mashilami mkhulu sele bakhona abalaleli lapha kuGwekwezi FM beqamsinyana njengoba nabakhona lapha ku TikTok njengoba abanye sibatshelile sipromote ukusukela izolo ukuthi uzabe ukhona lapha e-studio uproducer uyangitshela ukuthi sekukhona imibuzo abanye abalaleli abanayo asibanikele ithuba bazibuzele bona akwande simakhawula ukhuluma ngokumabodukoza kontomesa uThimaphi simakhawula ngibawubabuza umbuzo othi lento ebayenzako ngendlela abakhuluma ngakhona bayavuma ukuthi buloyina Kusile kusele emkwekwezini siyabonga isithekeli sakho mkhulu besicela mawuhamba usishiye namanamba wakho namagama wakho ngokuphelele kuze mawufika KZN uhamba njani uthi ufuna bani odume ngobani uthi uyakhona ukusiza umuntu ukuthi akwazi ukuvuleka ahlahlube abantu namhlanje umuntu onesiphiwo lokho sikubiza sithi profess mabe kubiza ngolimi lwangapha esontweni bakubiza bathi profess leyo nto ngiyifaka emadlebeni kumuntu ukwazi ukubiza phone number yomuntu negama lomuntu usho ukuthi ungubani ungakasibanibani ngenyanga ethile kwenzeka lokho bakubiza bathi profess ngapha ekholweni thina sithi ukuhlola sikubiza sithi izizwe kuyenzeka lokho ke kwenziwa yimini qobo la okay lo wesithathu bekhuluma ngezitho zabantu ukuthi vele ziyasebenza na izitho zabantu ngiyacabanga ukuthi bese uyiphendulile leyo na ufika ngivezile ngathi ngisengadibani nomuthi othi uma uhlanganiswa noma uqulwa ufaka emshinini ufakwe namathambo omuntu ngisengake ngubone umuthi onjalo futhi ke uma ungakufike kimi ngicabanga ukuthi umhlaba uyalingana bayazi abantu ukuthi uDr Mkhulu uoperator kanjani ekuhlaleni ngicabanga ukuthi ekube ngioperator ngokubi emphakathini angeke uhlala umphakathi awahambisana nento okungeyona ngicabanga ukuthi uma ungakufike umuthi umuntu onjalo aletha amaphathi kimi kungabonakala ukuthi kuzokwenzakalana ngoba ngishite eshi zamapolisa ziyazi ukuthi ngiyinyanga esebenza kanjani eoperator kanjani engahlangani nalokhu ba awenda weni ngami uthi lo uyavuma na ukuthi blowi vele mina ngiyathakatha ngikufihlanga lokho ke lokho into yami vele ngiyaloya ngoba ake ngikubekele
I-example Gatsheni uma uza kimi ulahla ke uthenga imoto namhla la egarage bayebe leyo moto namhla ungakayigibele 1 week bayebe ilahleke uma uya kimi ulindele ukuthi ngenza njani ngimnyange lo muntu abe right noma ngimdestroy ulindele yini ulindele ukuthi ngimhlukumeze vele ngizomhlukumeza ngoba phela vele nawe ukuhlukumezile kusho ukuthi ke vele mina kubuthakathi mina ngiyaloya ngenza yonke into umuntu angenza uma uthi angikwenzela into embi ngayenza ngiyayibuka lento ukuthi vele ngihlale phansi ngihlole njule ngibonakala cha vele uyenzile vele uhlukumezekile ngibe sengiyashaya nami ngendlela yami. Asithathe abalaleli lapha emtatweni sele bakhona lapha emtatweni abalaleli sithatha ama WhatsApp uthi umvezi akhe siragarage nama WhatsApp ngoba ingasuthi manengana kakhulu sabanikela laba abasemtatweni abalaleli ethuba akhe sizwe ukuthi babuza bathi Ikeze vekelelo shana Vivi kiba ungibuzelo kumkhulu ukuthi nathi uthwala ngamadlozi akho akwenzele kokho kufunako and then in return uzobathokoza ngani abazi ukufuna bona igazi na ngoba bakwenzelile uphumelele ngabo ngoba uthwele ngabo ubona uyobathokoza ngani. Akwande Vivi ninjani nivukile ngasivukile Vivi ukhuluma noHlogi igama mina ngiba ukubuza kumkhulu ukuthi umkhulu uyakhona ukutholela abantu umuntu owalahleka kona nomuntu owalahleka uyakhona ukuthola umuntu owalahleka kona amadlozi akhe la akhona ukuthi amenze atholela abantu umuntu owabalahleka la kona. Vivi stop light ngapha kwadlawulana awumbuze ke mawuceda ukuthwala amazi ufuna usisusa isithwale sususa njani ususa kuphi ngoba so right empilweni suswa kuphi suswa njani ngoba usithwalisile. Sibaphendule mkhulu Lethe into yami mawunikwe mina lethe into yami ibuyele kuwe ibuyisele kimi into yami anti so right buyisela ke bakhona abanye abangabe right uyayithatha uyinikele omunye mkhulu ibuya kimi uzohlala phansi makha sibuyele lapha Gatsheni lapha uthini umbuzo lo yaya lo ukhulume ngowalahlekako yes ukuthi uyakhona ukumsiza na ukuthi bathole umuntu owalahlekako angihambe ngedwa lapho ngihamba nemedia ngoba ngiyangithanda ukuthi kuvele ukuthi kwenzakalani abeze kimi ngihlale phansi ngihlole sihambe sibone ukuthi sohamba sifike phi akuyona inkinga le umsebenzi wami ukujula ngiyaphuma ngidrive phume zami izimoto kuphume yami iconvoy leni ibona phandle kuhanjwe kuyobuka ukuthi kwenzakalani ngihlola ngayo yonke indlela engifuna ukuhlola ngayo kodwa kuma ngihamba nabo umthetho uma ngenza into ezinjalo. Asiye lapha emtatweni sithathe abalaleli sele bathomile ukudosa umtato asibone ukuthi sele sinayo umlaleli wethu wokuthoma ukwekwezi siyakwamukela kwekwezi Vivi akwandre ukhawutheni siyakwamukela Gauteng ngibuza ukuthi into ekwathi amakokonyana ikhona na sometimes unokubona abantu abancane emzini abantu babereka emzini kanjani ababereka bangakhulumi benze emzini ngibuza ukuthi akhona amakokonyana rehe emhlambeni afana bayaphila abantu abona amakokonyana. Okay uzwakele Gauteng asithathe umunye umlaleli kwekwezi njani sikhona Sikhona manje mina bengisacela ukubuza manje ukuthi ubaba lo musu uthi uyathakatha yeah khona kanjani ukuthi into umuntu othakathayo muzi la sothakathwa ke la hayi khona hayi bakwethu siyalahleka la sothakathwa la straight uzwakele baba umuntu othakathayo umthakathi uthi yena ngumthakathi uyazikhulumela uzwakele baba mbono wakho loyo obekako uzaziphendulela ukhona lapha e-studio asithathe umlaleli ulandelako ikwekwezi Vivi akhulu ukhuluma noHlahlandlela emzimuhle Hlahlandlela saba ukubuzela ukuthi asithi napha abantu bebenkomo labantu bebenkomo lezimbuzi lapha kuyakhona ukuthi azokubophela isibaya athi ngazothi isibaya lesene uClovu ekseni umthola ararela lathi isibaya sakho na uthi abantu esabe kakhulu nje namhlanje amalanga la Vivi ngithokoza sithokozile ikwekwezi siyakwamukela kukwekwezi akwande kunjani sikhona kunjani bathi thatha lento ayinabungozi mara Vivi ayikhona kuyathusa manje abangenile laba abangakangeni abangakayithomi into le abayilise yimbi khulu iphambene nozimu ayikhona yimbi khulu into le Vivi ayikhona kumbi masithokoze ubekile baba asibaphendule mkhulu asibaphendule sithome ngalo ukuthoma uGauteng ubuzile ukuthi akhona na amakokonyana into enjani amakokonyana indata abantu abafeature uTikoloshi obotokoloshi
utikoloshe kuthwetshula umntwana osemncane into ekhona kuthwetshula umntwana osemncane ongakakhulumi ngifuna ukuyichaza lento ngoba abantu abayiunderstand bacabanga ukuthi utikoloshe bazobona indoda enentshebe enkulu engaka kuthwetshula umntwana osemncane ongakakhulumi lo mntwana athwetshula ayosetshenziswa akhulele kulelo business lelo le business asuke athwetshulele ukuthi uyosebenza la kulo that why ke utikolosha uyona into yokubonwa umuntu omdala ubonwa abantwana ngoba vele into esuke ithwetshule ngomntwana kuthwetshula umntwana uma ngathi uyalalela athi umzwathi umuntu umama ngashonelwa ingane yami namanje ngiye ngiphuphe ngiyincelisa ngiye ngithi ngilele ngizwe iyakhala eminyango leyo ngwane isuke ingahambanga kahle isuke ihambe ngokuthwetshulwa umuntu ohambe ngokuthwetshulwa ke Gajeni ubonakala ngokuthi ophe igazi aze ayobuye emoshali nize niyomncwaba aloka bleed njalo igazi lo muntu loyo uthwetshuliwe isuka ngahambanga kahle isuka azobuya la ekhaya abe idlozi elibi lo muntu loyo ngiye ngimvale mina ukuthi angabi idlozi elibi ngiye ngimthebule lapha esuka sasiyambanga ngiye ngimthebule lapha esuka bamthebulele khona ngimthebulele ukuthi akabuye back ekhaya kaNdlovu azoba isidalwa esihle yiko kuloya konke lokho so abantu aba understand ukuthi ukuloya bacabanga ukuthi ukuloya ukubulala abantu kanti ukuloya ukuzidefenda kufana ne self defense kahle so utikoloshe into ekhona akuthwetshula umuntu omdala enziwe utikoloshe kuthwetshula umntwana osemncane ongakakhulumi kuye lo mntwana osuke ethwetshulile aguqulwe enziwe umkhovu utikoloshe omunye ubuze ngendaba ukuthi betshelwa inkomo uyakhona ukudlalisa akulula lokho ke lokho akuyona inkinga lokho ke akuyona inkinga ngimnika mina umkhonto wami kunomkhonto engimnika wona hamba ufaka phakathi kwesibaya akuyona inkinga lokho kulula kakhulu asizwa ama voice notes Vivi community babe PSF ngapha ngikangala nje tjaju guy mina ngifuna ukubuza ukuthi awunganamali uyakhona uthwalana ngoba thina sinamali Yeche sumakhawula nomkhulu kubuta bongani nje duno ohlala ngale ngedokotela ngisaba ukubuza manje lento yokuthi amadlozi athetshulwa ngibani umuntu onamandla ukuthebula amadlozi umuntu wekhaya na begodu nakathebula amadlozi lawo mina ngiyokubona ngani ukuthi idlozi lami selithethuliwe kwenzakalani ngiba nebhadi na kwenzakalani lapho sumakhawula danki Lotshani Vivi Ndlovu Vivi manje mina ngisaba ukubuza kumkhulu ukuthi njengoba athi yena uyakhona ukuthwalela ukuthi ibandla lande manje nase ubona ukuthi ibandla lakho selandele li right uthatha lento njengoba asho athi ibise kimi uyayibisela lokuhlala linjalo na aliyokuphela godi nase lubisele kuyena mhlambe lokho bowunakho sekuyashabalala godi ukuthi ngoba soyibisela into yakhe leyana ngiba ukubuza kumkhulu njalo ukuthi Wande Vivi uvosi nami ukhulwayo ngicela ukubuza la ngomkhulu kunomama ubuzile lapho angizwa ngempilo uma athi abajebula bakubo bamenzela ubuhle bona ubabonga ngani abo Lotshani Vivi no Dr Mkhulu kwekwezini Dr Mkhulu ngicela ukubuza ukuthi uyakhona ukuthi ushaye umuntu ngefoni maybe umuntu akufonela athi ngihlupha umuntu osona so then uyakhona ukuthi wena usebenze ngefoni thola ukuthi umuntu akeze kuweni uhleze ekhaya lindo ngikhona ukumsiza ngefoni wena ule kwamhlaba kwelingana bengicela ukubuza lokho Dr King ngizokuthi yasebenza ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi nange technology uyakhona ukusebenza na ngapha emlot egroundweni comrade Elot Mnisi kunento efike imangaze lamhlabeni la kule South Africa esiphila kuyo kunobaba olwisa ukuthi why lo baba umkhulu akhuluma ukuthi ungumthakathi ezinye inkulumo fanele masingabantu siyi-understand umkhulu uma ethi ungumthakathi ukhulumela phezulu kokuthi mina mangilahlekelwe imoto mangiya kuye ngi-expect ukuthi kumele enzeni angithi kumele ukuthi angenzele ukuthi imoto yami ibuye lo yamuntu lo ngithathele imoto naye akahlukumezeke empilweni so angazi ukuthi ubaba lona uthi umkhulu ungumthakathi or kanjani uright umkhulu mayethi ungumthakathi asiphendule mkhulu kunombuzo uqinisile lo munye umlaleli obuze ukuthi kunomama obuzile ukuthi sele ubathwebulile labo beze lapha ekhaya bakwenzela lokho kuhle ubabonga ngani hayi phela uyahlaba nawe uyacelebrate ubonga nje usibongele wena
ake uhlala ungabonge idliwa umuntu wonke lento oyihlabileko lapha ekhaya inyama phela vele ake uhlala ungahlabi mina nje ngiyahlaba ngicelebrate ngibiza abantu ngithi hayi ngibonge izidalwa namhla ukuthi umsebenzi wami solo uzubambe ngendlela solo uhamba kahle whatever engiyenzayo any business ama farming wami yonke into yami solo iqhubeka ngendlela ngihlabe ngibonge ngicelebrate kubuya abantu bazodla anta kusona isithwalo segazi lesi angihlabanga ngalesikhathi ngithwala angihlabanga ngoba sikhona isithwalo ongasihlabeli ukhona umbuzo omunye nguzwile Gatsheni angisawukhumbuli kuhle mkhulu umbuzo omunye umlalela obuzileko angathi azange ngubhale phasi ngoba bengisatsheje lapha ku TikTok kuneminye imibuzo khona angikhona ukuyifinyelela kuhle lembuzo elapha ku TikTok nokho ke baza kubuya ke labo imibuzo abengakhange izwakale kuhle sesikhona ithuba lokuthi ningaraga lapha ku 0799656754 asiye njenga nje emtatweni ukukwekwezi siyakwamukela baba sikona kunjani akwande Sikona kuGrace Pakwenza la sakwamukela ma ngawukuza mkhulu ukuthi uyakhona ukubela isidumbu la okay noshonile sithokozile baba siza ubhala phasi umbuzo wakho ulandela kwekwezi okay asale sisiphendula imibuzo le sithome ngaye emkhulu ngibona uyahleka umkhulu kuzima Gatsheni ukuthi umlo imthakathi na yebo kunjalo kuyafana awuthi mkhulu kani ukuloya kwesinye isikhathi usuka wenza in self defense kunjalo vele uma ngiloya ke self defense uma ngiloya ngiya destroyer futhi kukabili kahle akafika umuntu ukuwathi ngiyamsukela loya ngifuna ukumenza ngeke kuyakwenzeka phela abantu abaguli abantu umuntu uzakimi ngoba ehlukumezekile athi umuntu yazi la ngilahlekelwe ilokhu ngilahlekelwe izinkomo kukhishwe ibhokwe zami zonke sibayeni today at night lapho phela ngizukumlapha umuntu onjalo uma ngamlapha abe right shothi uyodla kahle lezi ibhokwe zakho yonke lento mkhulu isikhathi sethu nasesigijima msinyana so ngoba kunengi abalaleli abasafuna ukukwazi lapha ukhulume ngendaba yokuthi umuntu wangaphandle akukhonakala ukuthi aphendulwe kusho ukuthi angikwazi ukuphendula umuntu wangaphandle ngikwazi ukuphendula umuntu wala ekhaya asebenzele mina kuphela Gatsheni umdliwa masikhuluma ngomdliwa makuthiwa la ekhaya kwangena umdliwa isuke mina ngilande idlozi la ngaphandle ngazolifaka phakathi kwekhaya ukuba lizodestroya nina isuka ngithebula umuntu wangaphandle uma uzokuthiwa khona umdliwa makuthiwa ila ekhaya kuze inyanga namhla kuzokhishwa umdliwa idlozi la ngaphandle okungalona ela kwaNdlovu elivale impumelelo yenu so ke that why ngithi awumthatha umuntu wangaphandle umfake ekhaya kwaNdlovu uthi uzosebenza usebenza ngomuntu walapha phakathi kwekhaya kuphakama uNdlovu yedwa babona into zakhe ziyakhanya bonke abezemva kwakho bangaphumeleli bakhothame wena basalute wena so usebenza ngedlozi lakini nomuntu omthandayo noma unkosikazi wakho noma ingane yakho isithwalo awuthwali ngomuntu wangaphandle nakhona ukuthwala ngaye futhi sukumthebula lesithunzi sakhe nalengqondo yakhe nalamandla wakhe hayi ukuthi kufuna umbamba umbulale ashone asifahlise la kama voice notes amabili isikhathi sesiphela nje Vivi akwande bengiba ukubuza la kumkhulu man sele ngithwele lento engithwale ngayo ifitwa ngani ngidlisa indi asibaphendule mkhulu mina nje lamadoda athanda ushukela lapha ekhaya ushukela nobisi that why mawuza kimi uzofuna lento ngiyangithanda ukuthi uphathe ubisi noshukela into engamjwayezayo nomashila yami ukuthi udla ubisi noma ngabe sengikunikeza amandla akalidli igazi isizathu angithathanga isithwalo segazi angichelelwanga mina ngebhoka ngalesikhathi ngithatha amandla ngoba qaphela umuye enyangeni weGatsheni ngalesikhathi uzofika ubanjelwe ibhoke noma ubanjelwe imvu ume ithela inqunye phezulu kwakho isithwalo segazi leso leyo nto uyenza impilo yakho yonke so kufuna beyiqaphela ukuthi ihamba negazi phakathi kufuna uhlala usacrifice ngalesilwane uma singasekho lesilwane uyosacrifice ngalabo bathandayo la ebaleni lakho so ke mina le ndoda idla ushukela lapha ekhaya ushukela ubisi ubanana number 1 ukudla kwakhe lokho ujabula ngabo phethe yodwa into zakho ze uhamba ikhanya uthi mama uyathwala yena ungenayo imali awumkweletu le muntu ngoba ngisebenza ngesibhokwe mina ngisebenza ngamadoda ngempela awumkweleti futhi angahamba jike endleleni inkomo yakhe angayibona ngoba kufuna ungene wena uzikhulumele naye ngathi ulinda kangena bikelela mbona ngoba ngithanda ukuthi umuntu mayefikile umuntu angena amxhawule ambingelela asho ukuthi mkhulu nansi inkomo yakho ngihleli la eceleni ngoba nami ngiconsulta kuye nami ngumntwana kuye ngilandene ukuthi azonakelela impilo yami engakwazi nami ngikuthole kuye kukanjalo mkhulu inomboro zakho
inamba yami ngifuna ukuxwayisa nabantu lapha ngicela ukuthi abantu ababe stop ngalento yokuthumela izimali bathi bathumelela mina leyo nto leyo ngilimaza kakhulu ngoba angisebenzi kanjalo ngiyangithanda ukumbona umuntu esuke ngidila naye kunabantu abaningi lapha gajena abagcwele ko Facebook mina uFacebook ngenawo abagcwele ko TikTok abafaka izinamba okungezona ezami batshela abantu ukuthi abadeposit imali kushuthi leyo nto leyo i-wrong seyihambelana ne-corruption and fraud akuseyona umsebenzi ka Dr Mkhulu mina ngiyangithanda ukuthi umuntu ofika kumina afonele mina direct eze kimi endombeni kaMhlabi yalingana abone lezi zinto zami emfishane ukuthi zakheke kanjani ashthi ngifike khona ngibuya khona athatha amafoto bakumele athatha amafoto inamba yami lapho ungayibhala ithi 078 78 00692 eyesibili ithi 078 05 11133 izinamba zami lezo ke engicabanga ukuthi makhona odinga mina mhlambe 078 78 00692 078 05 11133 Silibeka lapho ihlelo lethu lanamhlanje isikhathi iselesi sikhambele mkhulu sithokozele ukuthi ufike lapha e-studio uzokhulumisana nathi. Kubonga mina.